I veliki pozdrav svima ljudi, Luksi ovdje, dobrodošli u novi video, kako si danas, ja sam super. Prego što krenemo video želim da kažem da obavezno posjetite dole oba linka, znači jedno od giveawaya koje organizujem, tamo lupite like i radite sve korake ako želite da se prijavite. Također, dosta vas me je pitalo kao kada će biti izvlačenje tog giveawaya, izvlačenje giveawaya 24.11. u 8 sati, ne znam da li će biti na Instagramu ili na YouTubeu, još ću vidjeti. Također zapratite na Instagramu, upisan kao Luka Maksimović, lupite like na ovom videu, subscribe se na moj kanal i naravno komentarišite nešto. Na primjer komentarišite kako mi mogu da se poboljšam i tako i tako. Također drugi link koji imate u deskripciji jeste da vas vodi na sajte gdje su kao ankete neke i gdje vi možete izaberiti neki odgovor i da mi pomognete da nađemo kako će se zvati naš fanbase. Tako da odite odmah dole i vidite, glasajte. Također ako vas ne sviđa obavezno mi recite, zato što ne želim da koristim ono što vam se ne sviđa, znači isključivo ono što vam se sviđa. Ok ljudi, šta danas radimo? Svi znate da je Epic Games radnik dobio otkaz i svima nam je žao, znači žao mi ga je. Nadam se da će sad naći neki bolji posao. Uglavnom danas mi se javio taj novi Epic Games radnik koji je trebao da zameni ovog prošlog. Uglavnom napisao mi je poruku ovako: dobar dan, da se predstavim, moje ime Miloš i novi sam Fortnite radnik i tu sam da nastavim ono što je radio prošli radnik. Ja mu napišem: ćao, čuo sam da ćeš doći, zato što kao što svi znate Epic Games radnik mi je napisao da će novi ga zameniti i ja ga pitam jesi upoznat sa mojim radom. On meni kaže da, tu sam da ti pomognem oko skamanja, znači kao i prošli radnik on će mi pomagati oko skamanja i kada me neki lik skamo ja sam odem kod njega i on ga banuje. Sad on meni kaže ovako: znači od sad šalje jače dokaze što se tiče banova, da ne bude bilo slučaja kao prošli put. Sad sam pogledao tvoj klipo, ja znam da sam uradio tu grešku i da smo slučajno banili tog pogrešnog lika i za to se previše kajam, zato što smo ga banovali i stvarno mi je žao. A smo ga banovali, dobije V-Buckse, uspio sam da stupim u kontakt s njim, tako da je sad sve u redu. Ne brini, dobio sam poruku i sve toga da se ne zalećem i da budem siguran i tek onda, tako da tu sam mu ja sve rekao i on mi kaže baš mi je drago. Sad nisam znao više šta da mu napišem, napisao sam mu također nadam se da ćemo sarađivati dugo i on napiše također pozdrav. Eto ljudi, to je taj bio Epic Games radnik. Znači nekako mi se čini da je malo možda bolji od ovog prošlog, vidi se da voli da priča, da voli da komunicira sa mnom, da voli da mi daje savjete, što je veliki plus za njega. Nadam se da ćemo jako dugo sarađivati. Sad vi dole napišite u komentarima da li vi mislite da budemo dobar tandem, tačnije da budemo dobar tandem u tome da banujemo s kamere. Tako da ništa ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Danas uživali, ukoliko jeste obavezno lupite like, subscribe se na kanal, obavezno posjetite giveaway i obavezno glasajte. Također ne zaboravite me zapratiti na Instagramu, upisan kao Luka Maksimović. Također ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da komentarišete i pomozite mi do 2000 subscribera, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!